Promise me, son, not to do the things I've done. Fil-21 ta' Marzu tħabbret il-mewt tal-kantant internazzjonali tal-mużika country Kenny Rogers huwa kellu 81 sena. Coward of the Country, Lucille, Ruby Don't Take Your Love to Town, She Believes in Me u Island in the Stream flimkien ma' Dolly Parton kienu fost l-aktar kanzunetti mfittxija tal-kantant rebbieħ ta' diversi unuri, fosthom 3 Grammys. Kien kmieni s-Sibt filgħodu l-familja ta' Rogers ikkonfermat li l-kantant leġġendarju miet mewta naturali f'daru. Bosta esprimew id-di għal din it-telfa li ġarbet ix-xena mużikali internazzjonali. Il-kantanta lokali Marisa D'Amato qalet li nħasdet malli qrat l-aħbar. Telfa kbira għal-dinja mużikali, propjament tax-xena mużikali country mhux biss, però kienu Rogers kienu kolli rekordja diversi kanzunetti u daħlulu fil-klassifiċi pop, jiġifieri nistgħu ngħidu li d-dinja llum tilfet wieħed mill-leġġendi mużikali tagħha. Kenny Rogers kien ilu fix-xena mużikali għal 60 sena u rnexxielu jbieħ aktar minn 150 miljun diska madwar id-dinja. Minkejja li llum nafuh bħala solista, Rogers kien beda l-karriera tiegħu mal-grupp The First Edition. Huwa kien ukoll protagonist f'diversi films. I see no one else but you. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.